Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Nuko tubaramutse amaro y'Imana kandi tubaye ikaze inshuti nimwe abakunzi bigaje cyo Tarisisi Hope Ministry TV tubashimira ukuntu mudengeje nyagukurikirana ibiganiro tubashikiriza buri munsi buri saha. Ni Prote Tracking bengarutse mu kiganiro cyo guhimbaza no gutaziraho naza kwandije nyine nza kwandika kumwe na gwagaruka dusanzwe tuba turi kumwe hano, ariko kandi inyuma ya kamera ndi kumwe na Wizo B n'undi muntu ari kararunguruka sinzi kari muri stage vuba ngira muratangura kumwumva nawe ari karabaha amasanamu uko ndiko ndabona yabizanye mu mwete agenda arunguruka arabako bimeze neza kaca yigarukira hakuno icavuze Roki. Mwaramutse mumeze neza, muriteguye mumeze nk'abantu biteguriye guhimbaza. Tuzi ibiganza rero twakire abaje kudukurikirana kandi tubaramutse tubango shalom 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 shalom. Nuko rero vora yuno munsi tuyirekurire Beni hariya ndabona yamaze kuba yiteguye aca yobora, turaza kugaruka kumbure dusezerana kaza. Yeah.
uhimbazwe mwami wanje ushemezwe wera wirutare ijambo bayemo ngushime nuhimbazwe nuhimbazwe mwami ushemezwe Hosanna, Hosanna, umakazi yazutse yemeshe tufu nakusimo ugiwe Hosanna,
Yesu inyigisho kandi ndakwizeye kuba no kuba nawe ubwiza Yesu inyigisho kandi ndakwizeye imbagwa no kuba ubwiza bwawe Yesu kandi ndakwizeye imbagwa no kuba no kuba ubwiza bwawe ubwiza Yesu inyigisho Yesu inyigisho kandi ndakwizeye kuba ubwiza bwawe narahariwe naracunguwe n'umwana w'Imana n'umuraganwa na Kristo none ubu nduwidegemvya narahariwe naracunguwe kubwo kwizera umwana w'Imana nagizwe kubwo kwizera icyo yakoze nibwo bwangikije kubwo kwizera umwana w'Imana nagizwe uwongizwe kubwo kwizera icyo yakoze narahariwe uhagaze hose sinda mu kwizera Yesu
amaraso amaraso Yesu nasigera hamwe narakijijwe narakijijwe Yes, arasi
nino ndirimo tuje dusozeraho kino kiganiro tukatushime wewe wadukurikiranye dushimire na runo rwaruka tuteramanye tutarika ibiganza tuvuga tuti bye bye. Bye bye.